Kasomda misam ani nongmaina kaptuna hatpabu chief minister nakanba mongda condemn tawkhre pangdabagi thawngni NIA da sinaragani CM ngarang nongthin pung aniga makhairum tarakpada ukrul district ki TM kasom khulgi mafam amada militant singna misam ani bu nongmaina kaptuna hatkhibagi thawdokpa chief minister Y Khemcha nakanba mongda yaningda phongdokhre chief minister gi secretary ta ki thorakpa cherol amada attack asi militant ni singnaba singna imphal ukrul lambi chatpa kar manga da satharkibani thawdok asigi matang da litan PS na case ama register tawduna लौखले अमसुंग इन्वेस्टिगेशन के थबुक सथरी केस असि के मखा ताब इंक्वायरी की तमक्ते NIA दा सिनरगनी हाइबग लोइनना लैखिद्रब सिंग इमुंगी मियोय सिंग दा मयोक नहौरिबा अवाबत सरुक यारी हाइरकपग लोइनना अकनबा मोंग दा यानिंगदब फोंदोरकली असिगुंबा अतमनना सथरकपा अटैक असि मणिपुर की इंगतप अमसुंग नुंगसी चानबदा अतमनना खुद थारकपनी खुलाई पाइदब मिसम दा अटैक तौरकलिबा सिपांगदबगी थवंगनी अमसुंग चौखटनबा खुनाई अमदा असिगुंबा मियोय सिंग असिगे चन्नफम लैते हाइरी सिक्योरिटी फोर्स न थौदोक असदा चेनबा सिंग फानबा ऑपरेशन सा थबा हुखरे अथुबा मतमदा चेनबा सिंग मसक खंगदोक्तुना चैराक पिगनी हाइरी चीफ मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर नाक्थेंगना फिवम असि यंगसिनबगा लोइनना सिक्योरिटी गी लौखलिबा सेक्शन थौरांग सिंग रिव्यू तौबा अवांगबा थाकी मिफम अमसु पांगथोकरे हाइरी सेरोल असदा होम मिनिस्टर गी माइकैदगी सुमराल लेबा सिंग फानबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग न होनरकपदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइनसु अपील तौरी लैंगाक की माइकैदगी दि मियामगी पुंसी ngak senba thabuk sing pangthokli amasung asigumba tamthirba thodok sing asi amuk hanna thoktanaba honari hairaduna purupnamna ingtana leibiu amasung tokanengtaba thodok sing thoraknaba insin bada yabiganu haina su pangdorakli chief minister gi ingtapa puraknaba gi khongthangda khonglo palhuningba yaude ukrulda chatlubagi nonganbada ka somda misam ani nongmaina kaptuna hatkre indigenous peoples forum manipur na chief minister memorandum pisan kre tangkul nagalong amasung thadau inpi manipur nakan bomongda yaningda phongdorakli Manipur dagi legislature की power या वो separate administration पी के दबनी हाइबे की डिमांड तो उर्दू में हम 2023 दगी मिताई दा तमना ऑन सिंदुना तमथीर पर लांसा थरक दगी February 2025 द मणिपुरी असेंबली वो सस्पेंडेड एनिमेशन दा थमलगा नुमित अदुदगी सलाई रखिबा प्रेसिडेंट रूल गी लेंगा को February 2026 ता लौथोलगा नौना लिंगलकलिबा लेंगा की लुसिंगबा चीफ मिनिस्टर ना इंग तप अमसुंग नुंगसी चानाना हंजिलकनबा खावांग सेंदुना होनरकपा खोंगथांगदा येखाई थिंगाइबा पीदुना खोंगलौ palhauning ba yaure May 2023 dagi horakhiba lan asigi waroisin puraktriŋai da sahi sigi February tha dagi litan PS na konba guki amasung tangkul puruk ki kulsingi kunjasing onsina duna khut toknakhiba bu pelhan duna mausagi nungsi chanaba pibam da hanjilaknaba chief minister na lusing balenga ki mihching nangarang ukrul district headquarter tamna satkhiba tana district asigi tongan ba kulsing da susang duna kunjasing ga wari sanaduna lengakna होटनरकलिबा महौसागी फिबम हंजिल हन्नबगी थबुकता तेंगबांग बगी हाइजरुबा मतुंग ngasi khanghaudana imphal ukrul lambida satpa gari manga tamna lamhen tu hen bukulai paibasingna nongmai kapsinduna satharkiba attack tamisam ani nongmai maruna panduna laikidre Chief Minister na lusing ba MLA sing yawa mihut kangbu amana thasi gi mari gi ayukta jiribam sat ki batana tana thasi gi mapanda pangthokiba Assam Assembly election da mire poikiba BJP gi candidate ki election campaign phawba saruk yaruraga thasi gi taruk tahalakiba numit ki ahing nungyai da tronglaubi awang laikai da mapangan kalaba bom ama kapsilak tuna imung da mama ga tuminna kiba pikliba angang ani bom machena panbadagi laikidre aduga angang ani gi mama buna sokan ki jiribam khongsat ki matung Chief Minister thasi gi tara da Ukrul district headquarter da Nagagi CSO singnam hakpo taram okpagi thauram da kangpokpi phawduna satlaga saruk yaruba numitalitan da BSF ki personal amasung lamhen tu hen basing na nongmai kaptuna hatpagi thaudok toki thaudok sung asigi matung da ngasi su Ukrul district ki TM kasom khulgi Imphal Ukrul lambi gi mafam amada misam hatpagi thaudok amuk hanna thorakpana chief minister na mahusagi phibam da hanjilakna ba khawang chenduna honarakpada asauba nungjaw o heningba yawrabra haibagi wahang thorakle ngarangi thaudok asi Imphal dagi Ukrul phawbagi marakta passenger service tawba tongan ba four wheeler mari da passenger sing haptuna Imphal dagi Ukrul tamna satkibani gari sing asina thaudok thokle ba Ukrul district manung sanba TM kasom khul yausilakpada khangudana nongmaina kapsilakpani hari thaudok asida first Naga regiment gi habindar oirambadagi potharaba Ukrul dagi tasap खुलदगी SWC नाउसंग सही निफुगा मंगा नोंगमई मरुना पानबदगी थौदोक थोकफम दा लेखिदे महाकी लोइनबी अमसुंग क्लास 10 अमदी आइटम लेबी मसानुपा अनि लेहौरी थौदोक असदा लेखिद्रबा तो मिसम अदुना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की खारसोंग खुलदगी यैरुंगम बसुम सही निफुगा निथोय अबोकपा थुइमी बसुम कवी लेखिद्रबा सिनाउसंगी मरी मता थोकपा आखाई कौबा मिय अमना फोंदोरपगी मतुंग इन्ना मखोय I-20 कार अमदा चटपनी महादेवदगी लितान फावदा सिक्योरिटी न मखोय एस्कॉर्ट तोबिकी अदुबु लितान यौरबो मतुंग मफम अदुगी पुलिस स्टेशन दगी किलोमीटर खरा चटपा हरकपदा खंगौदना याउलेन कुकी खुल्लोमदगी नोंमई मरु कया तुरेला न kapsilakibani नोंमई मरु सिंगदुगी मनुंगदा अमा कार असिगी विनसिल्दा पालाबो मतुंगदा फाउजिलकलगा ममांगी सित्तफम लिबा लेखिद्रबा चिनाउ संगी मकोकता पानपनी हाइरी एटेक तौरकपदगी अखोय इम्फाल लोमदा हल्लगा लाकपो ngमखिदे मसिगी महत उखुल तमना लाखी अखोयना रंबा
Fins corner yorokpada ambulance na soklaba sinausang bu hospital na puna bu hona beki adubu mahak Changrupung yorokpada laikidabani hairi mahak ngarang Imphal gi leyeng sang amada mahaki apo ko mapagi medical check up ki damakta satluraga ngasi halakibani hairi thawdo asigi matangda police tagi phangba report ki matung inadi yengang pokpiti gi litan phawbugi marakta ngarang ayupung nipan dagi na tara phawba ROP duty laiki ayupung trauma thoi dagi nungtin pung ahum phawba su laiki thawdok thokraba mafam asida litan PS tagi ukrul lomda kilometer ahum lomda maksatlaga laiba mafam ni thawdok asiga mari lenana thi humbagi thabuk sathabada M16 amasung instance rifle gi MT case tara recover tawre thawdok asta laikidraba mi anis dagi mathakta gari amasung amasung lambi gi manakta laiba drain da thawbada nupi masa ani su khara soki security na operation sa tharingai manung ngasi numidang weram pung mari gi makhairum tarakpada laingang sing chepulitan mekai janung mai round tara dagi tara ga mangarum kapugi makhol taki ngarang numidang sumpung tararum tarakpada sinakaiten kulda kuki militan singnaba sing nongmai amadi bom kapsil lakpagi thawdok si laiki hairi thawdok asi lenga ki mercenary sing fail oi bagi kudam ni haira duna indigenous peoples forum manipur na tongan ba demand taruk thala duna chief minister da iba serol ama pisin kreng forum asi ki president amasung general secretary na kuyak piduna pisin ki ba serol adugi copy amasung home minister da supi ki bagal loinana thawdok asi thokantana Tingbang ngam khidaba official singi mathakta action lokhat piu hairi amarom da ukrul headquarter da lairiba tangkul nagalong ki working committee gi maikei de su thawdok asibu akan bomong da yaning da phungdor pagaloina na yaulen amasung masi ekoi bada lairiba kuki kulsing da pantha dana combing operation satana ba demand toragli thadau inpi manipur na sung asi thawdok asibu akan bomong da contempt torok pagaloina naga people's union manipur na kuki thadau terrorist haina season narakpa wafam basu yaning da phungdoragli Sagol ban lambi gi yaning da khongsat security na tan khaina ba hotna bada mioi manga sokle trong lawi amasung golmal gi pikliba angang ani amasung misam hum hat ki ba thodok sing gu yaning da phongdok tuna miam na hongnoru ba tawdana jangsin rakhi ba khongjing singi makhata rakpada ngasi su amu kona kohar MSF amoba amasung poirei leimaron mera pai apun ba manipuri khusam na duna silaga langjing amasung tera mai kai gi mera pai bi lup club singa khusam na duna pen da ba mera gi khongsat lakpada security force na tiar gas sel na singba kapthorak tuna tan khaina hona bada mi manga sok tuna rims talai kana khre ahan bagi khongsat asi tera rom dagi horak laga waheng bum laikai fawa laklaba matung da hanki adu bulangjing amadi tera kaithel lom dagi na haununa lakhi miyam gi amuk khosam na duna khoiram bal kaithen tamna lakpagi lambi da police na thingba dagi nakal ani gi marakta sauna muk naki miyam butan khaina security personnel sing na araiba pangkal puthok tuna tiar gas sel sing ka pada mi manga asi sokhi bani hairi Imphal Dimapur lambi da di misam chatpada adum hikop thokli sekmai dagi senapati fabu BSF na ngak senduna puramba tok pamme me hum 2023 dagi horakhiba tamthirba lan asi khudong saba lauraduna lan asi gi matungda songthorakhiba kotu amasung ITLF yaunu kuki josing gi CSO sing na NIS 37 Imphal jiriba amasung NIS 2 Imphal Dimapur lambi da mitai sing na sathok sasin tawbada athingba thamlaklabasu anau bolenga ki chief minister na highway sing asida mahausa gumna satpa yaragani highway gi wafam yam da phongdorak walai khrabasu Imphal Dimapur lambi gi di hojik sulan nangliba tampak ki purup asigi mioi sing na sathok sasin tawbada adum higok thokli manipur lairiba national highway sing gi manung gi khwaidagi maru oiriba highway ani oi Imphal jiribam amasung Imphal Dimapur lambi da sathok sasin tawbada hena kudongsa da badagi highway ani sip hauduna mahausa gumna sathok sasin tawningba mahiroi sing yauna Mioi kaya thorok la basu chatluba matamda kari karamba kudongsa da bayok na gadabage khanbadagi hojik phawba chatpa ngamdri phibam asi mayok na rakla basu tangai fatana highway ani sigi manung dagi Imphal Dimapur lambi da sathok sasin tawningba mioi singi masing yamna thorakpadagi pawsi asina kari karamba pambaisi na duna mioi sing asi lambi asi da satna thokna tawbo yakadabage haibagi wafam sing thidoklubada matam khar ki mamang dagi Imphal Dimapur lambi da sathok sasin tawbo mioi sing boding thi chana ngak senduna puthok pusin tawramba BSF ki personnel sing na su thabuk asi tawram daba thengnare lan ase horok padagi kuki jogi CSO sing na khudong sabal lagduna highway ani sida lan sukna riba tampaki purup asigi mioi sing athing ba thamduna chatna halakta badagi manipur lengak na matam khar ki mamang dagi border security force BSF ki personnel sing na highway sida Imphal Dimapur rom da chatning ba mioi sing bu sekmai dagi na senapati phau escort tawduna tinbagi thabuk tawhalambani BSF ki personnel sing asina senapati dagi sekmai da amu halak padana Dimapur rom dagi Imphal yorakadaba mioi sing adumak hannangak senduna puraklambani thabuk asigi damakta Imphal dagi Dimapur rom da chatkadaba mioi sing na numit khuding gi ayupung ni palom tarakpada sekmai police station da report tawraba matungda makoi bu BSF ki personnel sing asina kangpok pi phawraga senapati police station tana tinbagi thabuk tawrambani thabuk asi numit kharni gi mamang dagi BSF personnel sing na kangauduna tokthokre haibagi report thengnabadagi pawsi asina ngasi numit yung matung pung Baroga minute kun gamari rom tarak pada sekmai PS ki officer amada telepon tawduna hanglubada BSF na Dimapur rom dagi chaning ba mioi singbu sekna mai dagi senapati PS phawba thinduk thinjin tawram bada tokiba adugi maram sapsana hairakide tha
था असि तरuk taret ki lunaba hingi nung yai matung do tronglauwi awang laikai da bom kapsen duna pikliba angang ani hatkiba amasung angang sing asigi bamabu na sokhan ki baloina na thodok asi bonak na leiriba CRPF post ki personnel sing da section dabadi gini haiduna khoi saunarba miyamna thomjil lubada nongmaina kapthorpadagi मिचम अहम सिखिबा थौदोक अदु इकान कानादना BSF ना सेंगमाइदगी सेनापति फाउ थिनबगी थबुक तोखिबदी हाइना फोंगदोरखी पुलिस स्टेशन असिगी ऑफिसर असिदगी चपचाप रिपोर्ट फंगबा ngam पाउसी असिना ngarang numingtil pung mangaga minute taraga mathoi tarakpadagi pung mangaga minute kun फाउबगी मनोंग BSF के ऑफिसर अमदा टेलीफोन तौदुना हांगलुबददी सेंगमाइ BS तगी सेनापति PS फाउ थिनदोक थिनजिन तौरंबा BSF पर्सनल सिंग अदु इरांग असि थोरकलक पमतुंग नौना लाखिबा एडहॉक बटालियन हाइना खंगनबा बटालियन की पर्सनल सिंगनी मखोइगी असेंगबा बटालियन नंबर 131 नि सेंगमाइ सेनापति फाउ सथोक ससिन थौनिंगबा मियोय सिंग थिनबगी थबुक एडहॉक बटालियन असिगी प्लेटून अमा पर्सनल सिंग मथौ ताबा बुलेट प्रूफ केस्पर न सिंग बसिन न थबुक असि पंगथोकलंबनी BSF पर्सनल सिंग असिन एस्कॉर्ट तौदुना सथोक ससिन तौहलकलब मतुंग त्रोंगलाउबगी थौदोक थोकदब नुमित खरनी वालिंगाइदगी कुकी जो सिंग माइकैदगी BSF पर्सनल सिंग ना केस्पर सिन मितै मैतै सिंग बुथोक पजिन तौरे हाइबा वाफम मखोई माइकैदगी फेसबुक के खुथांग द फोंदोरखे लोइना कंगला तुंगबिगी विजयनगर की एरिया मिचम सिंह एस्कॉर्ट तौदुना पुदुना चटपा BSF की पर्सनल सिंह की गाड़ी ममांग लंबी टायर मै थादुना अथिंग पिरकपग लोइना BSF पर्सनल सिंह की गाड़ी दा नुंगना सिंह थोमजिनबा हौरकपदगी थबुक असि लेपखिबनी सेगमाइदगी सेनापति फाउ मिचम सिंह थिनथोक थिनजिन तौबा तोक्तुना लेरिकनिंगै सेरकता हंदकता स्टेट अनि अमसुंग यूनियन टेरिटरी अमगी असेंबली इलेक्शन सिंह द पांगथोकखिबा अदुगी दमकता ड्यूटी असाइन तौबदा हाइरिबा एडहॉक बटालियन की पर्सनल सिंह असिसु यहंतुना सहन खिबदगी मिसम सिंह मखाता नांगाक सेंदुना सेंगमाइदगी सेनापति फाउ पुथोक पुसिन तौबगी थबुक लेबलखिबनी हाइना फोंदोरकली पनबया बदि चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान अमसुंग महाका लोइनबा MLA सिंह दि था सिगी मरीदा नुमित हुमनी की खुंगसत इम्फाल जिरिबाम लंबीदा चलुरबा मतुंग था सिगी तरादना कांगपुफी फाउदुना सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फाउ सथोक ससिन तौरुरबनी मधुग ngarang na litan फाउदुना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की हेडक्वार्टर यावना डिस्ट्रिक्ट असिगी तोंगान तोंगान बा खुलखर दसु चलुरबनी चीफ मिनिस्टर महाकी मिनिस्टर अमदुंग MLA सिंह लोइना सिक्योरिटी की अकन बस एक्शन थौरांग लौकलगा हाईवे सिंह असिदा सथोक ससिन तौबा हौरकलबस इम्फाल दिमापुर लंबीदा दि मे 2023 दगी लाल नंगलकलिबा मितै मैतै सिंह दि हौजिक सुम हौसागुमना सथोक